Cokot iya buru. Serius dicokot? Cokot buru. Sinyalnya kayaknya nemen sih ya. Sinyal nemen sih nih kayaknya ki. Nah, dulu solusinya kia. Ngubung kia ki. Halo? Ya Kang, halo. Ya nyong kia. Patokannya? Nyong anak kayaknya kia nih patokan anak nih. Pinggir jalan kebun kia anak kali cilik. Ya. Oke. Ditunggu ya. Oke. Yuk. Siapa nemen sih wong janji ki. Kang, iya. Orang mau di si masnya. Oh iya. Bayar di sini lagi kayak mangan durung bayar. Kamu tanora. Anu bayar tetenya. Orang can bayarnya. Aduh, orang can bayar. Durung bayar. Aduh. Bayar? Iya bayar lah. Dekene bosku. Untung aing tos nagih. Aya baru sih, kamari. 5.000. 5.000. 2.000 wis. 2.000. Ya 2.000. Untung aing tos jualan ya. Bro, Nges cokot KB ya. Cokot. bener dicokot. Cokot iya buru. Serius dicokot. Cokot buru. Kunaon aing nih, gigil. Lah kan mikir ngomong kan dicokot, itu cokot lah. Maksudnya teh dicokot lain digegel. Aduh. Lah kok dicokot? Emang apa? Lain digegel PA aing teh. Kan ngomongnya kok dicokot, itu cokot. Rabies baru aing kudu sia tah. Cokot, maksudnya cokot iya. Ya kan itu dicokot. Cokot. Cokot iya maksudnya tah. Jimot. Lamut eta mah kehead sia teh. Geus aing ah. Geus ah. Sabarahan ya Kang? 5.000. Si Mas nu kamarinya? Si Mas mah ayeuna geus suksesnya. Jualanna geus loba. Alhamdulillah. Emang anu Kang Aceng teh sakitu keneh wae? Heeh, sagede kieu keneh. Teu robah euy. Kang borok atuh. Geus kana mata. Hayang atuh nu sagede kieu. Nya atuh beda ih. Si Tete teh ngaramukeun naon sih? Teu ngarti dah abi mah. Dara rewasa wae geuningan. Neng, anu Neng teh jeung nu aku gedean saja. Atuh gedean Neng paneng mah parawan keneh atuh ih. Kumaha sih? Kan jadi era ih. Neng, Apaan? siga nu bingung nih. Nya mungkin terbingung ieu teh. Naon? Ini can dibayar. Neng kayak kumaha dibayarkeun. Tenang, Neng. Neng hoyong tinggal milihan so. Mana Neng? Bener ah ieu teh ah. Dah, naon sih anu bodak pikir Neng? Bener ya. Bener Bener asli. ya. Aslinya. Mang sabarahaan sadayana eta kabeh? 300.000. 300.000 kumaha. Bro, mahal amat 300.000 bro. Mas, itu salah ya 300.000. 300.000. Kumaha sih? Cenah traktir, arek ngabayarkeun. Tapi na kitu. Ari teu boga duit mah geus mendingan kosong ngagodaan awewe deuh. Tenang heula Bro mah. Gelis. Hah? Gelis? Emang aku mah geus gelis meureun si Tete. Gelis. Melakone. Hah? Buah huni. Melakune. Naon atuh melakoni teh? Buah huni. Melakune teh jalane. Oh. Jalane cepet. Oh, jalan.
Sumuhun meureun. Sumuhun. Oh, eta. Ya rarok udah rarok lah. Iya kirim sok. Jangan poyan kieu sok gampang rieu sirah. Lain eta cok. Masalah Kang Cecep sih kumaha? Tenang, Ceng. Tempat mah geus aya, Ceng. Tenang. Di daerah mana? Daerah Ciawi, nu Kang Cecep. Ciawi. Ciawi tapi kudu jadi ya, Ceng ya. Bener ya? Ayo, bener. Tapi awas ya lamun eta tempat terjadi dibeli ku bos urang. Pokoknya urang paur ngamuk ke bos urang. Tenang. Pokoknya kudu jadi ya. Sip. Ih, gerimis. Pawajikan saya, Ceng. Kamaran. Ningan si Akang di dieu. Eta kunaon teh beja-beja rek ka mana ieu? Pan arek ke pasar biasa. Ai si Akang. Yang bukan duit. Sana kan sana di kafe. Atos. Atos. Ya, Ceng. Hebat lo. Atos. Hebat ya teh. Hei, Pintar banget tuh. ngomong ke saha ieu? Lu campur. Ih. Kepo. Mbak, aku ki bingung. Lah bingung apa? Aku kan duwe kembaran, jenenge Mimin. Dia iki nangis-nangis pengen nek Rene. Halo yang buat dijak Rene. Lah apa sih? Lah wong nek Rene ya aku kudu mrono. Dia iki duwe pacar, Mbak, nek kene iki. Ini beneran di pacar kayak dinikahkan, kok aku diundang-undang. Alah, nek ngundang-undang kayak dek kawin, lah aku jomblo terus kepiye? Aku nggak calon gelem ora. Sopo? Pokoknya ganteng. Aku Sopo? tukang ojek. Alah, mosok di ayu-ayu koyo ngene kok aku dijodohke karo tukang ojek. Ya apa-apa, yang penting kan berkah. Sing ono kok aku mangan rantai amben dino. Wah, rezeki Gusti Allah sing ngatur. Ah, ora Ora kuwatir. ora moh aku. Ah, sok ngono. Sing penting kan jodoh. Enggak, ora aku Ora karo kembaramu. Tapi Neng mau mutuskan Akang kan? Mau Kang. Tapi kan kurang teh asa aku ngagantung hubungan teh. Masa ulah Akang we nu digantung. Ya moal atuh kumaha kek endog lamun digantung. Tenang, Neng. Lamun masalah endog mah. Kurang jero nih. Pot bersin-bersin sagala. Pokoknya mah, Neng, Akang teh masih kena hayang. Sosis. Aduh, Mas. Jualannya di sana, Mas. Nyo lagi dagang sosis gue. Saya kis online. Pokoknya mah, Neng, Akang teh masih kena hayang. Sosis. Aduh. Primen kie nyo lagi nawani. Coba di sana, Mas. Oke, Jualan macam-macam nanti model dulu. ini. Ngeganggu aja ini lagi pacaran nih. Iya. Neng, cinta Akang teh segede. Sosis. Diam apa? Sabar. Ngeganggu aja nih, Mas. Lagi pacaran Siapa sih nih. ganggu nyo lagi nawani sosis lagi dagang kie. Lagi Cuma jualannya di sana, Mas. Si Mas yang kemarin makan bareng di sana di Lah kafe. iya Emang nyong Akang kie. Ini, Neng, si Monyong. Enak gue monyong inyong kie. Udah monyong. Ayo, Mas. Sekarang mah kita ngobrol, Mas. Iya kie nyong. Oh, bukan mikirnya suara, usin jur kie. Kurungnya. Primen. Oh ya Kang. Amun orang teh nya Princess Mermaid. Iya? Orang teh rasa sapi. Sembarangan wong ganteng kayak gini disebutnya sapi. Aja macam-macam gue cilik-ciliknya karo nyong. Oh ya Kang. Kan aku kan Iya. orang kan cantik ya Kang. Orang teh suka rasa ini nih Kang, rasa sapi, rasa kebo, daging embe, daging Kombinasi. daging naon deui nya pokokna mah aya daging kodok
Tah dikombinasikan ku rasa jenuh jagung pasti amis rasana. Enak ini mah. Aduh sembarangan bae. Aja ngomong amis kieu digawene sterilisasi, bersih, jadi ora amis, ngerti ora? Ora. Kang kunaon jadi ngegas kos gitu, Kang? Lah mikir ngomong amis, nangan dia ana sosis amis, kieu ngena, kieu enak. Mantul pokoknya mah. Untung ngambek heula tuh, Kang. Panarik Mikir mau senapa mikir, ayo. Kang, urang salah naon? Salah naon orang ngerasa. Mikir ngomong apa? Amis. Nangan dia ana sosis amis. Maksud urang teh manis. Eta nu dimaksud teh. Oh, lamun manis. Iya, pan anak kombinasi jagung. Cek sia anu tempat anu di daerah Ciawi teh kan. Aya. Ku sia beunangkeun tah buru-buru usahakeun aing bung lila-lila ieu nya. Bos aing sayang buru-buru tah, hayang beunangkeun tempat eta. Ngerti? Tenang Kang Eceng. Cungkring mah mau kemana-mana. Udah ya Urusan di Kang Eceng. Oh, astagfirullahaladzim, saya kan bener bau saya kan. Ini bau mah. Bisa dan naon bisa kan. Orang mah tiap hari oge teh isuk ngada anak roti bakar. Roti bakar, asa ngimpi aing. Cek sia ada roti bakar ge aing mah teu nempo. Bau ge meureun cek sia. Cek majikan saya mah cek aing mah bau geus dah. Aing bung deui bung kos kitu deui aing bau. Apa sih wae? Allah Akbar. Akang teh geuning di dia. Ih, Nyaho ini. Kang. Bismillah pan ya. Kang. Bismillah pan. Ih, Ini dibagi gitu. Cari aing balik heula nya. Tempat mang cewek kayak gampang. Oke, Eceng. Kemana tunggu. Kang Eceng. Ini pasti pemajikan si Darso ya. Mbak pemajikan si Darso nya. Eta tane anu bos urang. Lo urusane karo aku. Ini kan urusane bojoku karo kowe. Aku ora ngerti apa-apa. Pokoknya nyolot karo aku nono. cungkring. Tetangga-tetangga orang ge geus dianggap lancuk urang. Naon maneh? Nah eta kan lancuk urang. Sia wane ka aing. Naon sia wani ka aing? Hah? Wani ka awewe. Wah,